na twi haha umuthi kwenda gu confirm ati kiama giki gia KANU wa mbere gitiri kundu kirathi gitiramerio ni kiama kingi na gitiri na mubango ona umwe wa gukivunja ona muthenya ona umwe tondu gutiri mundu to history yake kiama giki ira ni kuri andu marathiete thini wa press conference na makoiga ati kiama ni ma defect kuma gwi kiama gia KANU na kiama gia KANU kina mubango wa guthama kiume haria kiri githie kiama-ini kingi ni gwenda kuga uhoro ucio ti uhoro wa ma na andu acio ma defectete maita maingi muno ira rirarite arita ria gatatu kana ria kana o makienda kuoneka ni mareka maundu ni maroima kiama giki gitu magathie kiama kiria kingi na ni turoria andu acio tondu ni mathiete maita mau mageretie matatu ni maiganu ri matikagerie ringi nongo kwi mundu batie kumona please amone riu ogo he kindu marenda maheo murugamo wa kiama gia KANU horo-ini wa maundu maria marathie na mbere ma Azimio kiama giki gia KANU ki Azimio na tukoragwo turugamirirwo thini wa kiama kiu ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na miario ria aragia na murugamo wake ni uria tukoragwo tuiguithanitie turi andu wa oka. But please stop misusing our merchandise. Stop embarrassing yourself if you think you're embarrassing us. Oko mureciria ni gutuconora muratuconora ni inyue mureconora tondu mundu ndangitura umaga kiama mwaka mugima maita matano o muthenya no urauma kiama ni kuonania nduri na strategy njiganu ya kuri urenda guthie